Imaynaya munasqa kuyamasi. Kunandia noqanchik ñawirispa kasun Diospaq qillqasqanta. Ama qunqaychu, sapa paqarin noqanchik yachasanchik Pablo kawsayninmanta. Cuentay munayki imaynatachus Saulo de Tarso nisqaqa Damasco llaqtaman yayguspa tinkunakurqa hatun runawan, hatun sunquyuqwan. Payqa karqa Bernabé nisqa. Chaypaqtaq invitayki kicharinata kay libro de Hechos capítulo 9 versículo 27ta. Maypi ninkay hinata. Chaymantataq Bernabé sutiyuqqa Sauluta pusarqa apostolesman reqsichinanpaq. Chanta Bernabé paykunaman willarqa. Sauloqa Señor Jesusta ñampi rikusqanta, imaynatachus payman Jesus parlasqanta. Damascopipis mana manchikuspa Jesuspa sutinta willasqanta. Bernabé hatun runa karqa. Payqa yanaparqa kay Saulo de Tarso nisqata Diospaq evangeliunta predikayta. Bernabéqa Chipre llaqtamanta karqa. Chantapis kallpayuq atiyniyuq yachayniyuq yachachirqa Saulo de Tarsota. Mana manchikunanta predikananpaq Diospaq evangeliunta. Kay pachapi noqanchik necesitanchik munasqa kuyamasi. Ashka yachachikkunata Diospaq evangeliumanta. Imaynata ruwarqa Bernabé kikinta. Chantapis necesitanchik Pablosta. Imaynata predikaqta sut'ita Diospaq evangeliunta. Ima kay munayki munasqa kuyamasi. Nipi niwanchikmanchu imachus kayta munasqanchikta. Solo Diosninchik tataya yachan imachus noqanchik kasqanta. Kunan oracionpi qan mañarikuy Diospaq yanapayninta chayta yachanaykipaq. Kay pachapi noqanchik ashka Bernabékunata yachachiqkunata kallpayuqta atiyniyuqta pero chantapis munayniyuqta kuyamasinman necesitanchik. Ama qunqaychu, qampis kay atiyki Pablo Diospaq palabranta predikaspa. Ama faltaychu k'ayadiya. Noqa suyasayki watejmanta Diospaq qillqasqanta kicharinapaq. Bendiciones.